nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza. Nahe makuru agezweho. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Rwanda yagaragaje ko amikoro make ariyo nzitizi kuri gahunda yo kongerera ubushobozi utugari. Inyamagabe umugabo arakekwaho icyaha cyo kwica nyirabukwe. Mu gihugu cy'Ubwongereza Axel Rudakubana yemeye icyaha cyo kwica abana batatu b'abakobwa. Hanze y'u Rwanda M23 yigaruriye umujyi wa Minova nyuma yo kwirukanamo ingabo z'Abarundi. Isubije barayisubije twaragize repri twese twaravuye gusa cyayi kwiruka inyuma bafashe abantu benshi babonana n'ibitiga byinshi Abarundi bari bafashwe babonanangira barashika hafi y'ijana n'ingara n'atari ni hakaza. President Ndayishimiye yisaba abajyanama be ibirura byihinduye intama. Naho President Putin yemereye Trump ibiganiro by'ubwubahane. Muri aya makuru kandi turababwira iby'imibumbe 6 iri bugaragarire mu kirere cy'isi icyarimwe ikurikiranye. Ni kuri uyu wa kabiri tariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere kwa 2025. Ngizo zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize amakuru mugiye kugezwaho nanjye Jean de Dieu Kanijabo mu kanya turayarambura. Ikaze muri aya makuru arambuye. Turanyuzwe. Abaturage kwiyongererwa rya serivisi z'ubuvuzi kuri mituweli. Ku mugoroba wa gatandatu nibwo Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko indwara zigera kuri 14 ziyongereye kuzari zisanzwe zishingirwa n'ubwishingizi bwa Mutuelle de Santé bikazatangira gukurikizwa bitarenze kwa gatandatu k'uyu mwaka. Numwe mu myanzuro yemejwe n'inama ya minisitiri yateranye ku mugoroba wa gatanu iyobowe na Perezida Paul Kagame irimo kongerera serivisi z'ubuvuzi zishingirwa n'ubwisungane hamwe n'inkomoko y'inyongera y'amafaranga yo kunganira gahunda y'ubwisungane mu kwivuza ndetse n'ivugururwa ry'ibiciro by'ibikorwa by'ubuvuzi. Zimwe muri izo serivisi ziyongereye kuzisanzwe zishingirwa na mituweli zirimo imiti n'ubuvuzi bwa kanseri, gusimbuza impyiko no kuyungurura amaraso, gutanga insimburangingo n'inyunganirangingo hamwe no kubaga hakoreshejwe ikoranabuhanga. Bamwe mu bamaze igihe bafite ibibazo by'ubuzima bishingiye kuri zimwe muri izo ndwara babwiye Kigali Today ko kuba zitishingirwaga na mituweli byari imbogamizi zikomeye kuri bo kuko bahendwaga n'igiciro cy'ubuvuzi bwazo ku buryo abenshi muri bo ndetse n'ababakomokaho bari baratakaje icyizere cyo kubaho, none kuri ubu ngo baranyuzwe. Umwe mu bamaranye uburwayi bwa kanseri imyaka irenga 10 avuga ko ubuvuzi n'imiti byayo bihenze ku buryo muri iyo myaka yose ayimaranye nta kindi we n'umuryango we bigeze bashobora gukora cyabafasha kwiteza imbere kubera ko umutungo wose babona bawumarira mu kugura imiti n'ibindi bimusaba kwiyitaho. Nubwo atarabyizera neza ko ubuvuzi n'imiti bya kanseri bigiye kujya byishingirwa na mituweli, ariko yizera ko nibiramuka bikozwe bizaborohereza. N'amarangamutima menshi umwe mu bana bamaze igihe kirenga imyaka 8 barwaje ababyeyi bombi kanseri yavuze ko atabona uko asobanura ibyishimo afite kubera ko kubavuza byasabaga arenga miliyoni 3 buri kwezi ku buryo nta cyizere cy'ubuzima bwe bw'ahazaza yari afite bitewe n'uko amafaranga yose yabonaga yayamariraga mu gushakira ababyeyi b'imiti. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga Emmanuel Ndayisaba avuga ko kuvura urwego rwajyaho kimwe mu bintu bibanze hari ugusaba ko insimburangingo n'inyunganirangingo byashyirwa kuri mituweli bitewe n'uko umubare munini w'abantu bafite ubumuga ari abafite ikibazo cy'ingingo ku buryo kuba byemewe bizahindura ubuzima bwa benshi. Ubusanzwe mu nsimburangingo bitewe n'abazikora n'ubwoko umuntu ashaka harimo izigura 500,000, 600,000, 800,000 hakaba n'izishobora kugeza kuri miliyoni 4 z'amafaranga y'u Rwanda. Amagare y'abafite ubumuga afatwa nk'inyunganirangingo harimo agura guhera ku 200,000 ndetse n'irishobora kugura miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu bindi by'ingenzi Minisiteri y'Ubuzima yatangaje nuko serivisi zo ku rwego rwisumbuye nko guca mu cyuma ibiciro byagabanutse ku kigero cya 34%, aho nko guca mu cyuma cya CT scan igiciro cyose ku bafite mituweli cyavuye ku mafaranga y'u Rwanda 45,000 kigera kuri 16,283. Umurwayi rero akaba agomba kwishyura uruhare rwe rungana n'10% ahwanye n'628. Mu yandi makuru Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yagaragaje ko amikoro make ariyo nzitizi kuri gahunda yo kongerera ubushobozi utugari. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Dr Patrice Mugenzi yagaragaje ko gahunda yo kongerera ubushobozi utugari no kutwongerera abakozi ikomeje gukomwa mu nkokora no kubona amikoro ahagije ngo bishyirwe mu bikorwa. Tariki ya 28 z'ukwa gatatu kwa 2023 nibwo abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari bagejeje kuri Perezida Paul Kagame icyifuzo cyo kongererwa umubare w'abakozi bakava kuri 2 bakaba 4 ndetse bakongererwa n'umushahara. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu igaragaza ko urwego rw'akagari rufite uruhare runini mu ishyirwa mu bikorwa rya gahunda zose za leta bityo ko bisaba ko rwitabwaho by'umwihariko. Ubwo yari mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite agirana ibiganiro n'abagize komisiyo y'imiyoborere uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagabo n'abagore, Minisitiri Dr Patrice Mugenzi yagaragaje ko ikibazo cy'amikoro aricyo gikomeje gukoma mu nkokora gahunda yo kongerera abakozi urwego rw'utugari. Yagize ati mu kagari harimo abakozi 2, turifuza kongerera ubushobozi akagari tukabongerera abandi bakozi bafasha abahari kugira ngo batange serivisi ku baturage. Turacyafite imbogamizi z'ingengo y'imari gishakishwa kugira ngo niba ari abakozi bagiye mu kagari bazabe bafite ubushobozi, bafite imashini n'uburyo bagera ku baturage bitabagoye. Yavuze ko hataramenyekana igihe bishobora gukorerwa kuko hakiri gushaka ingengo y'imari. Yavuze ko kuri akagari gafite abakozi 2 barimo ushinzwe imiyoborere myiza ari umunyamabanga nshingwabikorwa ndetse n'ushinzwe iterambere ari we Sedo.
Minisitiri Patrice Mugenzi yagaragaje ko hakiri kwigwa ku bintu byinshi biri mu mubare w'abakozi bashobora kongerwamo bijyanye n'imiterere n'inshingano. U Rwanda rufite utugari 2148 aho buri kagari biteganywa ko gatanga serivisi 22 ku baturage bari hagati y'7,000 n'9,000 bangana n'ingo ziri hagati ya 900 n'igihumbi. Mu kwezi kwa kabiri kwa 2024 wari Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Musabyimana Jean Claude yari yabwiye abadepite ko kuvugurura utugari tugashyirwa ku rwego rwifuzwa ku buryo ibibazo byose by'abaturage bizajya bikemurirwa kuri ruriya rwego byasaba nibura miliyari 24 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu makuru avugwa mu turere, umusore yasanzwe mu mugozi yapfuye. Mu karere ka Nyanza, umusore uri mu kigero cy'imyaka 23 yasanzwe mu mugozi yapfuye bigakekwa ko yiyahuye. Byabereye mu murenge wa Ntyazo mu kagari ka Cyotamakara mu mudugudu wa Karuyumbo, akaba ariho habonetse umurambo w'uyu musore abonywe n'abaturage. Uyu musore witwa Abana Bashaka John bikekwa ko yiyahuye yimanitse mu giti cya avoka akoresheje umugozi. Amakuru avuga ko kuba yiyahuye bitewe nuko nyina yanze kumugurira ikibanza mu mafaranga yagurishije isambu nkuko yari yabimusezeranyije. Nyakwigendera na nyina umubyara bakomoka mu karere ka Huye mu murenge wa Maraba mu kagari ka Gafumba mu mudugudu wa Taba. Yaracumbitse mu murenge wa Ntyazo atuye iruhande rwaho nyina nawe acumbitse we n'umugabo babana mu buryo butemewe n'amategeko. Nyakwigendera berekekwa ko intandaro yo kwiyahura byaba byatewe nuko nyina yagurishije isambu y'iwabo muri Huye amafaranga akuyemo akayaha umugabo bashakanye kandi yari yasezeranyije umuhungu we ko azamuguriramo ikibanza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ntyazo Muhoza Alphonse yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko inzego zibishinzwe zatangiye iperereza. Umurambo wa nyakwigendera uri ku bitaro bya Nyanza kugira ngo ukorerwe isuzuma. Naho meya wa Ruhango aravugwaho gutuka abo bakorana. Umuyobozi w'akarere ka Ruhango Valence Habarurema yahakanye gutukana no kuka inabi abo bakorana bamushinja. Hari abakozi bo ku rwego rw'akarere bamushinja kubatoteza no kubuka inabi bitaburana no kubatuka. Ikinyamakuru Umuseke cyanditse ko abo bakozi babahaye ubutumwa kuri telefone bwerekana uko Meya Valence Habarurema batuka akabasuzugura kandi ari umuyobozi wabo. Abo bakozi bavuga ko ari benshi mu bo yandikiye abasaba kwisobanura ku myitwarire runaka akabikora batuka abacyurira ko nta kazi bashoboye kandi ko bafite ibitekerezo bigufi. Umwe muri bo yabwiye ikinyamakuru Umuseke ati umukozi wa leta yatujuje inshingano arabibazwa ariko gutukwa gutotezwa n'umuyobozi ntabwo biri mu mategeko atugenga. Mugenzi we ati iyo atagututse nibyo bigutangaza ahubwo ngewe maze kubimenyera kandi ni mu bakozi baza ku mwanya wa mbere mu batoteza buri gihe. Bavuga ko nta mukozi n'umwe udafite inyandiko imusaba ibisobanuro kandi ibisobanuro batanga ntibimunyura kuko ngo abirengaho akabuka inabi bakibaza niba bose nta wisobanura neza. Bavuga ko hari andi makuru bafite ko hari izindi nzego zimukuriye zamugiriye inama kuri iki kibazo ariko ntazishyire mu bikorwa bagakeka ko ari kamere karemano ye. Uwo ariko arabihakana. Habarurema Valence umuyobozi w'akarere ka Ruhango ahakana ayo makuru akavuga ko nta mukozi wigeze amubwira ko afite ikibazo icyo ari cyo cyose kijyanye n'uko amwitwaraho. Atunyemereye wowe babibwiye wamfasha kumenya icyo kibazo kuko byangora gusobanura ibyo ntamenye. Ati ijambo gutukana byaba ari ibiki subwo? Yavuze ko ikimukomereye ari ukuba yakemura ibyo adasobanukiwe. Nubwo meya bihakana ariko bamwe mu bakozi bakorana bavuga ko no mu mwiherero w'abagize inama njyanama y'akarere ka Ruhango wabaye mu mwaka ushize wa 2024 perezida wayo yahaye abajyanama impapuro kugira ngo buri wese avuge ibyo anenga ndetse n'ubitera. Abenshi bahuriza ku muyobozi w'akarere Habarurema Valence bavuga ko ari byo uyu n'uyu yashobora guteshuka ku nshingano ariko ko bidakwiye kuba impamvu yo kubatoteza bene aka kageni ahubwo ko byajya bijyana n'iby'amategeko agenga abakozi ba leta saba. Aba bakozi barifuza ko komisiyo y'abakozi ba leta n'umurimo yamanuka ikikorera igenzura kuri iki kibazo. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yasabye kenshi abayobozi kumenya imikorere n'imikoranire binoze kugira ngo bashobore guha umuturage ibyo akeneye. Dukomereze mu karere ka Nyamagabe aho umugabo akekwaho kwica nyirabukwe. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Nyamagabe bwakiriye dosiye y'umugabo wishe nyirabukwe amuteye icyuma. Icyakurikiranyweho bivugwa ko yagikoze ku itariki ya 13 z'ukwa mbere k'uyu mwaka mu mudugudu wa Munanira mu kagari ka Ngambi mu murenge wa Mbazi mu karere ka Nyamagabe k'intara y'Amajyepfo. Ubushinjacyaha bukuru dukesha inkuru buvuga ko kuri uwo munsi uregwa yagiye kwa nyirabukwe aramuniga amutera icyuma mu ijosi aramwica. Nyuma yo kumwica yahise atwara agafuka yari akenyereyeho karimo amafaranga. Uregwa yemera icyaha ndetse agasobanura uko yagikoze. Akavuga ko nyirabukwe yari amaze icyumweru amwirukanye yakira undi musore wabyaranye n'umukobwa we. Icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake akurikiranyweho giteganywa kandi kiganishwa ingingo y'107 y'itegeko rya 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Naramuka ajyamijwe n'urukiko azahabwa igihano cy'igifungo cya burundu. Dukomereza amakuru mu karere ka Gisagara aho abacuruzi inka muri gahunda ya Girinka baburiwe. Bamwe mu baturage b'akarere ka Gisagara barataka ko gahunda ya Girinka yadindijwe na bamwe mu bayihinduye ubucuruzi bigatuma bamwe mu bagabiwe inka batitura abagenzi babo bagahora bagaragaza ko inka bahawe zitabyaye. Hari abaturage bahawe inka muri gahunda ya Girinka bagiye bavuga ko zitabyara bakazigurisha nyuma bakagura izindi za make nyamara nazo zakura bakongera bakazigurisha. Utegereje kuzagabirwa muri urwo rugo amaso agahera mu kirere. Ni ikibazo abaturage batuye guverineri w'intara y'Amajyepfo Alice Kayitesi ubwo yari mu nteko y'abaturage mu karere ka Gisagara mu murenge wa Musha mu kagari ka Bukinanyana.
Mukantwari Donata wo mu mudugudu wa Nyagasambu mu kagari ka Gatovu mu murenge wa Musha yagaragaje ko bamwe mu baturage bifuza kwikura mu bukene ariko ko gahunda yashyiriweho kubazamura ya Girinka itageze ku ntego zayo mu buryo bwuzuye. Guverineri w'intara y'Amajyepfo Alice Kayitesi yasabye ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara gukurikirana iki kibazo hagafatwa ingamba zo kugikemura. Ati inka yagize ikibazo, komite ya Girinka mu mudugudu ikora raporo ikayishyikiriza veterineri w'umurenge akabona gufata icyemezo. Ntabwo ari umuturage ku giti cye wifatira icyemezo cyo kuyigurisha. Niba rwose hari aho biba byajya bivugwa hakiri kare bikamenyekana. Ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara bwahise buvuga ko hafashwe umwanzuro wo gukora ubusesenguzi yakamenyekana umuntu wese wahaye inka muri gahunda ya Girinka akayigurisha mu buryo butemewe. Gahunda ya Girinka Munyarwanda yatangijwe na Perezida Paul Kagame mu 2006 igamije gufasha abaturage batishoboye kubona uko borora ndetse imaze gukura benshi mu bukene. Kuva yatangira hamaze gutangwa inka zirenga 467 na 984 mu gihugu hose, mu gihe mu karere ka Gisagara honyine hamaze gutangwa inka 16699. Tukivuga ku makuru arebana n'u Rwanda, i Liverpool mu buryo butunguranye Axel Rudakubana yemeye icyaha cyo kwica abana batatu b'abakobwa. Umusore w'umwongereza ufite inkomoko mu Rwanda yemeye icyaha ashinjwa cyo kwica abana b'abakobwa batatu bato mu gitero yagabye yitwaje icyuma mu majyaruguru y'Ubwongereza. Icyaha cyateye ubwoba igihugu cyose ndetse no gutangaza amakuru y'ibihuha kuri internet biza guteza imyigaragambyo mu Bwongereza. Urukiko rwo mu majyaruguru y'Ubwongereza mu mujyi wa Liverpool rwumvise uyu musore yemera icyaha ashinjwa cyo kwica abana batatu bato mu gitero cy'icyuma cyatunguye Ubwongereza. Axel Rudakubana w'imyaka 18 y'amavuko yemeye ibindi byaha 10 aregwa byo gushaka kwica muri icyo gitero no gukora uburozi bwica bwa lisine. Uyu musore yanze kwitaba urukiko kandi nta kintu yavuze keretse kuvuga ijambo ndemera icyaha. Umucamanza Julian Goss yavuze ko Axel Rudakubana azakatirwa ku wa 4 mu rubanza ubundi byari biteganyijwe ko ruzamara ibyumweru 4. Mu buryo butunguranye Axel Rudakubana yisubiye kuguhakana icyaha aracyemera ku munsi wa mbere w'urubanza rwe mu rukiko rwa Liverpool ruzwi nka Liverpool Crown Court. Yiyemereye icyaha cyo kwica abana b'abakobwa batatu, Bebe King w'imyaka 6, Elsie Stancombe w'imyaka 7 na Alice da Silva w'imyaka 9 ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 7 kwa 2024 mu birori byo kubyina byari byitiriwe umuhanzikazi w'umunyamerika Taylor Swift mu mujyi wa Southport uri ku nyanja. Uregwa kandi yemeye gutunga amakuru ashobora kuba ingirakamaro ku muntu ukora cyangwa witegura gukora igikorwa cy'iterabwoba nk'uko Deutsche Welle bitangaza. Icyo kirego kijyanye n'igitabo kigaragara cy'amahugurwa Al-Qaeda hamwe na Risine basanze mu rugo rwa Rudakubana abanamo n'ababyeyi be bakomoka mu Rwanda. Imvururu zifitanye isano n'ubwo bwicanyi zatewe n'amakuru atari yo kuri internet yavugaga ko uwasabye ubuhungiro bw'umuyisilamu ari we wabigizemo uruhare. Izi mvururu zimara iminsi myinshi byatumye abigaragambya batera abapolisi, amaduka n'amahoteli acumbikira abasaba ubuhungiro ndetse n'imisigiti n'amasomero. Amagana yitabiriye imyigaragambyo yaje gufatwa arafungwa. Nubwo Rudakubana yari afite imyaka 17 igihe yagabaga icyo gitero yiyemerera, amabwiriza yo kudatangaza amazina ye yaje gukurwaho mu kwezi kwa 8 kubera impungenge zo gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma. Mukanya aya makuru turayakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda, duhera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Makuru avugwa hanze y'u Rwanda, M23 yigaruriye umujyi wa Minova. Umutwe wa M23 wamaze kwigarura umujyi wa Minova mu ntara Kivu y'Amajyepfo nyuma yo kuwirukana ingabo za leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'u Burundi. Amakuru y'ifatwa ry'uyu mujyi muto uherereye ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu yatangiye kuvugwa mu ijoro ry'ejo mbere ko M23 yemeza kuri uyu wa kabiri. Amashusho ari guhererekanywa n'amajwi ku mbuga nkoranyambaga arerekana ingabo za M23 zigendagenda muri Minova mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri nyuma yo kwirukana barimo FARDC, Wazalendo n'ingabo z'u Burundi. Ifatwa rya Minova risobanuye ko kuri ubu inzira y'amazi ndetse n'ubutaka yahuzaga umujyi wa Goma n'ibice by'intara Kivu y'Amajyepfo ifunzwe burundu. M23 kandi kubigenzura ibice bitandukanye byo muri Sake na Masisi nabyo bisobanuye ko kubituruka mu Jagoma bidashoboka, ibikomeje gushyira mu kago uyu mujyi usanzwe ari umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Abakurikirana hafi intambara M23 na leta ya Kongo barahuriza ko kubifatwa rya Minova ari amahirwe M23 menshi yo kuba isaha n'isaha yakwigarura umujyi wa Goma yamaze kuniga. Kugeza ubu ariko uyu mutwe uracyasabwa kwigarurira ibice byinjira muri Goma unyuze muri teritwari ya Nyiragongo. Ibyo bikaba bisobanuye ko inzira rukumbi isohoka muri Goma ku ngabo zaba zirimo zose ari yerekeza mu Rwanda. Uyu mujyi wa Minova wari inzira y'ingabo z'u Burundi n'imbonera kure banyuragamo bazamuka berekeza mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo bafashe ingabo za Kongo guhangana na M23. Amajwi ari gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga arumvikanisha ingabo z'u Burundi zitaka ko zatakaje uyu mujyi kandi zivuga ko zatakaje abasirikare benshi cyane. Umva nk'iri ngiri. Barayisubije twaragize repri twese twaravuye gusa cyari kwiruka inyuma bafashe abantu benshi babona nane n'ibitiga byinshi barundi bari bafashwe babona ngira barashika hafi y'ijana n'ingara n'atari ni hafi haheza shana haheza sikana butwindi badukurupuka twakuruputse ku budukurupuka imisozi ishika kuri 8. Ubu rero ubu aho twari bari imbere y'uwacu turabona rero gushika ubunyine ku mugoroba dusigaye turi batayo ya 10 imwe na 11
niho turi paralele aho tuje kurupfukira nabo bamaze kutuzunguruka bareba bamaze gushika epfo bangana n'uburo vrema naho Imana vrema wewe mu batayo yose yariko arapera gashaye hari disi bo disi twari kumutwegeranye disi n'abafaridisi bose no musi nta mufaridisi n'umwe umwe muri kino gihugu ariko arakora bose bataye barirukanga bagiye ubwo twari turi hatarita tugwana atari musutano umwe cyangwa umuwazarenda n'umwe ariko aradufasha urugamba cyawe bibaza rero nk'ubu natwe ko turi wowe wogwana igihugu cyane nabi wabatagirwaniye hani ngorane ndayikubwiye M23 ifashe Minova nyuma yaho guhera ku itariki ya 18 z'uku kwa mbere ifashe ibindi bice byo mu ntara Kivu y'Amajyepfo birimo Lumbishi, Numbi na Shanje byose biherereye muri Karehe. Imirwano yabanjirije ifatwa rya Minova yatumye abaturage benshi bo muri centre bahunga berekeza mu mujyi wa Goma no ku kirwa cy'Ijwi banyuze mu kiyaga cya Kivu. Ku munsi w'ejo hari indi mirwano yabereye mu bice bikikije umujyi wa Sake uri mu ntera ngufi werekeza muri Minova. Bivugwa ko M23 iherereye mu gace ka Busangara yashakaga gukura ihuriro ry'ingabo za Kongo mu birindiro bya Kimoka. Ibirindiro bya Kimoka ni ingenzi cyane kuko kuva mu mwaka wa 2024 ari bimwe mu byihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ryifashisha mu kurinda umujyi wa Goma kugira ngo udafatwa na M23. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igiye guteza cyamunara imitungo yose ya Corneille Nangaa wihuje na M23. Minisiteri y'Ubutabera ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangajwe igiye kugurisha mu cyamunara imitungo yose ya Corneille Nangaa. Kongo isanzwe yarafatira imitungo yose y'uyu mugabo wahoze akuriye komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo kumukatira urwo gupfa azira kwihuza n'umutwe wa M23. Mu kwa 12 kwa 2023 nibwo Corneille Nangaa yihuje n'uriya mutwe ndetse n'indi rwanya ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi bashinga ihuriro ryiswe Alliance Fleuve Congo abereye umuza bikorwa. Imitungo ya Corneille Nangaa Kinshasa yatangajwe igiye guteza cyamunara irimo hoteli yitwa Castello iherereye Kinshasa, inyubako zo guturamo enye, amagorofa 2, inzu yari cyubakwa ndetse n'ikibanza. Kinshasa ivuga ko amafaranga azava muri cyamunara azahabwa abagizweho ingaruka n'intambara ivuga ko u Rwanda rwayishojeho. Tukiri ku makora arebana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Ububirigi bwatangije iperereza ku kirego cya Kongo kuri Apple. Leta y'Ububirigi mu cyumweru gishize yashyizeho inteko y'abagenzacyaha bashinzwe gukora iperereza ku kirego guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yareze mu ruganda rwa Apple rukora ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo telefone na mudasobwa. Ku itariki ya 16 z'ukwa 12 ku mwaka ushize nibwo abanyamategeko bahagarariye Kongo bareze Apple n'amashami yayo ari mu Ububirigi no mu Bufaransa bayishinja gukoresha amabuye y'agaciro akomoka ku byaha ari mu itsinda rya 3Ts: nitin, tantalum na tungsten. Ibyaha uruganda rushinjwa birimo guhishira ibyaha by'intambara, gutwara amabuye y'agaciro mu buryo bw'amagendu, kwakira ibyibano no gushaka mu buryo budaciye mu mucyo impushya zituma aya mabuye yambutswa imipaka. Munyamategeko Christophe Marchand yari yagaragaje ko afite icyizere cy'uko leta y'Ububirigi izemera gukurikirana iki kirego ishingiye ku buryo ababirigi basahuye amabuye y'agaciro menshi muri Kongo mu gihe cy'ubukoroni. Nyuma y'aho abagenzacyaha mu Ububirigi batangiye iperereza, Maître Marchand yatangaje ko ari inkuru nziza kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko bigaragaza ko iki gihugu cy'i Burayi cyahaye ikirego agaciro gakomeye. Mu kwa gatatu 2024 abanyamategeko ba Kongo bari barize Apple muri Leta z'Ubumwe za Amerika, gusa yo yanze gukora iperereza nyuma y'aho uruganda rugaragaje ko nta gihamya ko amabuye y'agaciro gikoresha aturuka mu bice biberamo intambara. Leta y'Ubufaransa yo ntabwo irasubiza abanyamategeko ba Kongo niba izakurikirana iki kirego cyangwa se niba izakireka nk'uko Amerika yabigenje. Dukomereza amakuru mu Burundi, aho Perezida Ndayishimiye yisaba abajyanama be ibirura byihinduye intama. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yibasiye bikomeye batatu bahoze ari abajyanama be mu rwego rw'ubutabera nyuma y'aho bafunguje imfungwa atahaye imbabazi. Aba ni baribonekeza Jean Baptiste wari ushinzwe ubutabera n'ubutegetsi, Sibomana Cyrille wari ushinzwe gutegura amategeko na Harerimana Arcade. Batawe muri yombi bafungirwa muri gereza ya Mpimba. Mu kiganiro n'abanyamuryango b'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi cyabereye mu ntara ya Gitega, Perezida Ndayishimiye yatangaje ko uwari umujyanama w'umukuru yari yarigize intama kandi ari ikirura. Ati mwigira intama muri ibirura. Niyo mpamvu mvuga ko ubunyangamugayo buterwa no kubura uburyo. None ntimuri kumpemukira mubona? Nta mujyanama wanjye mukuru wampemukiye mubona? Ngewe nari nzi ko ari umuhanga, nari nzi ko ari muzima muhuye, kumbe ni ikirura muhuye ntubimenye. Imfungwa zirenga 5,000 zahawe imbabazi na Perezida nizahamijwe ibyaha bito. Perezida Ndayishimiye yasobanuye ko abajyanama be bafunguje abashobora kwica Burundi kandi baragombaga gufungura ababwubaka. Mu 2023 Perezida Ndayishimiye nabwo yeguje Tabu Levoka wari umujyanama w'umukuru amusimbuza baribonekeza. Tabu Levoka nawe yaribasiwe azira kuba yaragiriye umukuru w'igihugu inama yo kuvira mu ndege muri Tanzania ubwo yaravuye mu ruzinduko muri Cuba. Yagiriye Perezida Ndayishimiye inama mu gihe byahuyuswaga ko mu Burundi yashobora kuba habaye coup d'etat agira ngo indege ye idahanurirwa i Bujumbura. Perezida Ndayishimiye yatangaje ko bigoye gukorana n'abajyanama, ashimangira ko atabishobora mu gihe yabadakorana n'Imana. Tukira mu Burundi i Bujumbura, umurambo w'umupolisi wasanzwe mu muferege. Ku cyumweru gishize umurambo wa Claude, umukozi wa PNB polisi y'igihugu y'u Burundi, wabonetse mu muferege wo mu murwa mukuru w'ubucuruzi Bujumbura, ariko impamvu y'urupfu rwe ntiramenyekana neza.
mu muferege uri hagati ya Avenue 11 mu gace ka Buyenzi rwagati mu mujyi w'ubucuruzi Bujumbura n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rusange niho habonetse umurambo w'uyu mupolisi. Amakuru aturuka mu gipolisi aravuga ko yanizwe n'abantu batamenyekanye. SOS Media Burundi yanditse ko uyu mupolisi yakoraga mu ishami rishinzwe umutekano mu muhanda Buyenzi. Impamvu y'urupfu rwe ntabwo iramenyekana neza. Icyakora abapolisi bo muri iri shami nabo kuri station ya polisi ya Komini ngo bakunze kujya kwica akanyota cyangwa kurya muri za restaurant zo muri kare gace k'Abaswahili mu Burundi. Dukomereza amakuru kuri Kenya yohereje abandi bapolisi 200 muri Haiti. Leta ya Kenya yohereje abapolisi 200 muri Haiti bajya gufasha inzego z'umutekano zaho guhangana n'amabanda agenzura igice kinini cy'umurwa mukuru Port-au-Prince. Aba bapolisi bakiriwe na Perezida wa Haiti Alphonse Jean n'abandi bayobozi bakuru bo muri guverinoma y'iki gihugu. Ubu butumwa bugamije kurwanya amabandi yitwaje intwara agenzura igice kinini cya Port-au-Prince akunze kurangwa n'ubwicanyi, gushimuta ndetse n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Kenya yiyemeje kohereza abapolisi bagera ku 1000 muri ubu butumwa bwemejwe n'umuryango w'abibumbye buterwa inkunga na Amerika. Kenya yemeye kuyobora ubwo butumwa mu kwezi kwa 7 2023 ariko yabanje guhura n'inzitizi z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kuri iki cyemezo, bitabaje inkiko basaba ko zaburizamo igikorwa cyo kohereza abapolisi muri Haiti ndetse n'ibikorwa by'urugomo byakozwe n'aya mabandi muri Port-au-Prince byatumye wari minisitiri w'intebe Ariel Henry yegura. Ubwo mu kwa 6 k'umwaka ushize Kenya yoherezaga abapolisi 400, Perezida William Ruto yatangaje ko Kenya irajwe ishinga no kurangiza ikibazo cy'umutekano muke muri Haiti. Haiti benshi bubaha inzego z'umutekano za Kenya kandi bakabashimira ubunyamwuga n'imyitwarire yabo myiza mu kazi. Inzobere y'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu yashinzwe gukurikirana ibibazo byo muri Haiti, William O'Neill, mu kwezi kwa 3 2024 yatangaje ko hakenewe abapolisi 5,000 bo gufasha iki gihugu kugarura amahoro n'umutekano. Perezida William Ruto we yemeye gutanga umusanzu w'abapolisi 1,000 muri ubu butumwa bw'amahoro buzayoborwa na Kenya. Bene yemera kohereza y'abasirikari 2,000. Dukomereza amakuru kuri Perezida Putin wemereye Trump ibiganiro by'ubwubahane. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yamenyesheje Donald Trump warayarahiriye kuyobora Leta z'Ubumwe za Amerika ko azemera ibiganiro na Ukraine ariko ko bigomba kuba birimo ubwubahane no kutabangamira inyungu za buri ruhande. Mu butumwa Perezida Putin yageneye Trump yasobanuye ko Uburusiya butanze kuganira na Ukraine kuko iteka bwifuza amahoro. Uyu mukuru w'igihugu yatangaje ko icy'ingenzi Uburusiya bwifuza ari uko impamvu muzi y'intambara yabwo na Ukraine yatangiye mu kwezi kwa 2 2022 zakemurwa. Yagize ati icy'ingenzi cyane ni ugukuraho impamvu muzi z'iyi ntambara. Nicyo cy'ingenzi cyane. Gukemura iki kibazo ntibisaba guhagarika imirwano by'igihe gito, ahubwo hakenewe amahoro arambye ashingiye ku bwubahane bugamije inyungu za bose abo ubwene gihugu bwose. Birumvikana ko turwanira inyungu z'Uburusiya n'abantu babwo. Leta y'Uburusiya yasobanuye kenshi ko ingabo zabwo zatangije intambara kuri Ukraine bitewe n'uko iki gihugu bihana imbibi cyashakaga kubangamira umutekano wabwo binyuze mu kwegereza ibikorwa remezo by'igisirikare cy'umuryango wa OTAN ku mipaka. Perezida Putin n'abandi bayobozi bo mu Burusiya bagaragaza ko OTAN ari umwanzi wabo ushobora kubatera igihe icyo ari cyo cyose abonye uburyo bumworoheye bwo kubikora, bityo ko kwemera ko ibikorwa remezo byayo byegera umupaka byaba ari ukwemera kujya mu byago. Ukraine nayo iracyashimangira ko ishaka kwinjira muri OTAN kuko ngo nibyo byayifasha kubona uburinzi buhoraho bw'ibitero bituruka mu Burusiya. Inasaba ibihugu bigize uyu muryango birimo Leta z'Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza gukomeza kuyiha intwaro kugira ngo ishobore gutsinda iyi ntambara. Mu gihe Uburusiya na Ukraine byombi bitumvikana, Trump yateguje ko najya ku butegetsi azahuriza impande zombi mu biganiro bigamije guhagarika iyi ntambara. Mu gihe cyo kwiyamamaza yari yavuze ko guhagarika intambara bizamutwara amasaha 24 gusa, ariko abayobozi b'ibi bihugu basubije ko batizera niba byashoboka. Tukiri kuri Donald Trump rero yatangaje uruhuri rw'amategeko teka ku bintu bitandukanye birimo nk'abinjira mu gihugu, ku mihindagurikire y'ikirere n'ibijyanye n'urubuga nkoranyambaga rwa TikTok, nyuma yo kurahizwa ejo ku wa mbere nka perezida wa 47 wa Leta z'Ubumwe za Amerika. Ari muri White House, ibiro bya perezida, uyu perezida wo mu ishyaka ry'abarepublikani yahise ashishikarira gukoresha ububasha bwe bushya ashyira umukono ku bikorwa by'ubutegetsi, inyandiko z'ubutegetsi hamwe n'amategeko teka ku magenamigambi atandukanye ashyize imbere. Amategeko teka aba afite uburemere nk'ubw'itegeko ariko ashobora kuburizwamo n'abaperezida bakurikiyeho cyangwa inkiko. Amategeko menshi Trump yashyizeho azaregwa mu nkiko. Mu biro bya White House, Trump yashyize umukono ku ibwiriza ritangaza ibihe byihutirwa bidasanzwe ku rwego rw'igihugu ku mupaka wa Amerika mu majyepfo, agira ati iryo rirakomeye. Yanashyize ibico by'abagizi ba nabi mu rwego rw'imiryango y'iterabwoba kandi yibasira guhita ubona ubwene gihugu bwa Amerika ku bana bavukiye muri Amerika, ku babyeyi babimukira bo muri Amerika bahageze mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Trump yashyize umukono ku itegeko teka rigitezwe kuba rihagaritseho amezi 4 gahunda ya Leta ya Amerika yo kwimurira impunzi, nubwo amakuru arambuye kuri bataramenyekana. Irindi tegeko teka Trump yashyizeho umukono ritegeka igisirikare gufunga imipaka, agatanga impamvu yuko hari kwinjira ibiyobyabwenge binyuranyije n'amategeko, abantu binjira mu buryo bw'amagendo hamwe n'ibyaha bijyanye no kwambuka umupaka. Perezida Trump yashyize umukono ku ibwiriza rishyira ibico by'abagizi ba nabi bacuruza ibiyobyabwenge n'ibico mpuzamahanga by'abagizi ba nabi mu cyiciro cy'imiryango y'iterabwoba yo mu mahanga. Igice cy'abagizi ba nabi cyabimukira cyitwa MS-13 cyo muri El Salvador muri Amerika yo hagati n'igice cy'abagizi ba nabi cyitwa Tren de Aragua cyo muri Venezuela muri Amerika y'Amajyepfo bizongerwa ku rutonde ruriho umutwe wa Al-Qaeda, umutwe w'ita Leta ya Kisilamu n'umutwe wa Hamas.
Bijyanye n'ibyo yatangaje byihutirwa ku mupaka mu majyepfo, Trump yategetse abakuriye urwego rubishinzwe kongera gutangira kubaka bariyeri z'inyongera zifata ku mupaka mu majyepfo, ariko ibi ntibisobanutse ukuntu icyo gikorwa gishobora kuzabona amafaranga yo gukoresha. Iyi ikaba yarabaye inzitizi ikomeye kuri Trump muri manda ye ya mbere. Ubwo yatorwaga bwa mbere nka perezida mu 2016 yashyize umukono ku itegeko teka ryo kubaka urukuta ku mupaka, ariko nubwo ibice bimwe by'iyo bariyeri byubatswe, byinshi byasigaye bitarangiye. Trump yanashyize umukono ku ibwiriza risubikaho iminsi 75 ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko ryo guca urubuga nkoranyambaga rw'abashinwa rwa TikTok. Trump kandi yashyize umukono ku gikorwa cyo guhagarika itangwa rishya ry'akazi muri leta, uretse mu gisirikare cya Amerika no mu bindi byiciro byinshi, kugeza ubwo ubutegetsi bwa Trump buzaba bugenzura leta mu buryo bwuzuye. Yanashyize umukono ku nyandiko itegeka abakozi ba leta gukorera mu biro, avuga ko batemerewe gukorera mu rugo. Trump yashyize umukono ku ibwiriza ritegeka gusubizaho ubwisanzure bwo kuvuga icyo umuntu atekereza no kwirinda ko leta inigana ijambo umuntu. Trump yashyize umukono ku itegeko teka ryo gutangira igikorwa cyo gukura Amerika mu bihugu binyamuryango by'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Ubu bubaye bwa kabiri Trump ategetse ko Amerika ikurwa muri OMS. Trump yatanze itegeko teka ritangaza ko Amerika izemera gusa ibitsina bibiri, igitsina gabo n'igitsina gore. Kuri we ibi bitsina ntibishobora guhindurwa, ndetse bishingiye ku kuri shingiro kandi kudasubirwaho. Iri ni itegeko teka rizagira ingaruka ku ngamba zijyanye n'abantu bibona mu ruhande rw'igitsina gitandukanye n'icyo bavukanye, abazwi nka transgender, harimo nk'uburenganzira bwabo n'inkunga ya leta hamwe no mu magereza. Rizanagira ingaruka ku nyandiko za leta nk'inyandiko z'inzira, pasiporo ndetse na visa. Ari mu biro bye, Trump yatangaje ko atanze imbabazi ku bamushyigikiye 1500 batawe muri yombi mu 2021 mu mvururu zabereye ku ngoro y'inteko ishinga amategeko ya Amerika Capitol. Yagiye asubiramo kenshi ko abo batawe muri yombi muri izo mvururu ari abashimuswe. Papa Francis rero yanenze umugambi wa Donald Trump wo kwirukana abimukira. Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francis yanenze umugambi wa Donald Trump warahiriye kuyobora leta z'ubumwe za Amerika wo kwirukana abimukira benshi badafite ibyangombwa. Yatangarije mu kiganiro Ce Tempo Cefa gitambuka kuri televiziyo mu Butaliyani ko Trump nashyira mu bikorwa uyu mugambi azabakoza amahano kuko bizashyira abakene mu byago. Mu 2016 ubwo Trump yiyamamarizaga kuyobora leta z'ubumwe za Amerika, nabwo Papa Francis yanenze umugambi yari afite wo kubaka urukuta rutandukanya Amerika na Mexique agamije gukumira abimukira, avuga ko atari umugambi wa Gikristo. Mu gihugu cya Colombia abantu 80 baguye mu gitero cy'umutwe witwaje intwaro. Abaturage bagera kuri 80 biciwe mu gitero cyagabwe n'umutwe wa ALN mu ntara ya North Standard mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Colombia. Ni igitero cyagabwe nyuma yuko Colombia ihagaritse ibiganiro by'amahoro n'uyu mutwe ku itariki ya 17 z'uku kwa mbere, maze uwo mutwe wirara mu baturage urabica, ingabo za leta zo zikagerageza gutabara zibahungisha. Ni ku nshuro ya kabiri ibiganiro biganisha ku mahoro hagati ya guverinoma ya Colombia n'umutwe wa ALN bisubitswe mu gihe kitageze ku mwaka. Ibi biganiro kandi perezida wa Colombia Gustavo Francisco Petro Urrego yagerageje kubigeraho inshuro 5 ariko byaranze, ari nayo mpamvu abaturage bakomeza kubigwamo. Raporo yashyizwe hanze n'urwego rwa guverinoma rushinzwe uburenganzira bwa muntu yagaragaje ko abishwe biciwe mu duce dutandukanye two mu karere ka Catatumbo hafi y'umupaka wa Venezuela. Guverinoma ya Colombia yasabye ALN guhagarika ibitero byose no guha inzego z'ubuyobozi uburenganzira bwo kugera mu duce uyu mutwe wagabyemo igitero kugira ngo ishobore gutanga ubutabazi. Mu gihugu cy'Ubuyapani, bamwe mu bashesha kanguhe bihitiramo kuba muri gereza. Bamwe mu bageze mu zabukuru cyane cyane abakecuru bahitamo kwibera muri gereza ubuzima bwabo bwose bashaka guhunga ibibazo bitandukanye baba bafite hanze, harimo ubwigunge bwo kuba bonyine, ubukene ndetse n'ibindi. Hari ngo n'abahitamo gukora ibyaha ku bushake kugira ngo bafatwe bafungwe. Nubwo abo bakecuru n'abasaza bafunzwe baba bategetswe gukora mu nganda za gereza, ariko ngo bibabira byiza kurusha kuba hanze. Ikindi, umubare w'abakecuru bafungwa byamaze kugaragara ko uzamuka, kuko abakecuru bafite hejuru y'imyaka 65 bari bafunzwe mu 2003 bikubye 4 mu 2022. Abantu bamwe bageze mu zabukuru bahitamo kujya kwibera muri gereza kugira ngo bashobore kubona ibyo kurya, kuvurwa no kubona ababitaho babafasha gukaraba n'ibindi, kuko nta mbaraga bamwe baba bagifite zo kwifasha ibyo bintu. Mu mujyi wa Tokyo kimwe n'ahandi mu mijyi ikomeye ku isi, abageze mu zabukuru ngo bakunze guhura n'ikibazo gikomeye cy'ubwigunge, kuko abana babo baba barakuze baragiye mu buzima bwabo n'imiryango, abatabafite nabo bakisanga bari mu buzima bwa bonyine kuko baba batagishobora kujya no mu kazi ngo bahure n'abakozi bagenzi babo. Michael Newman, umushakashatsi mu by'abaturage n'imiturire, umunya-Australia ukorera ikigo cyitwa Custom Products Research Group gikorera mu mujyi wa Tokyo, yemeza ko bigoye kubeshwaho n'amafaranga abakozi bahabwa mu zabukuru kuko ubuzima buhenze aho mu Buyapani. Imibumbe 6 igiye kugaragara mu kirere cy'isi ikurikiranye. Ku mugoroba kuri uyu wa kabiri, ikirere kiraza kuba gitandukanye nuko kiba kimeze mu busanzwe, aho imibumbe 6 Mars, Jupiter, Uranus, Neptune, Venus na Saturne iraza kugaragara yegeranye, imeze nk'iri ku murongo umwe, ibintu bidasanzwe bibaho. Aho umuntu araba ari hose ku isi ndetse na hano mu Rwanda, nyuma y'uko izuba rimaze kurenga, araba ashobora kureba mu kirere akabona uku gukurikirana kw'imibumbe kuzwi nka planetary alignment.
impamvu iratuma ibingibi biba ishingiye kuko imibumbe izenguruka isi. Buri mubumbe uba ufite inzira yawo wihariye unyuramo uzenguruka isi kandi ukagendera ku muvuduko wawo wihariye. Urugero, iyi si dutuye ifata umwaka umwe kugira ngo izenguruke izuba, ariko Jupiter ari nawo mubumbe munini kurusha iyindi ifata imyaka 12 kugira ngo izenguruke izuba. Ni mu gihe wa Saturne umara imyaka igera kuri 29. Uranus na Neptune iri kure cyane y'izuba ifata imyaka 84 n'ijana kugira ngo ibizengurutse izuba. Iri tandukaniro mu bihe n'umuvuduko by'imibumbe bituma hari igihe kigera mu kuzenguruka kwayo tukabona imeze nkaho iringaniye ku murongo umwe yegeranye, ariko bikaba igihe gito kuko itayongera gusiganwa. Birumvikana ko bifata indi myaka myinshi kugira ngo ibintu nk'ibi byongere kubaho. Nubwo ariko muraza kubona ko iyi mibumbe isa nk'iteganye, mu by'ukuri siko biba bimeze uramutse ubirebeye nk'ahandi hatari ku isi. Igihe kiza rero cyo kureba ibi bihe bidasanzwe ni nyuma gato yo kurenga kw'izuba hagati ya saa 12 n'igice z'umugoroba na saa 3 n'igice z'ijoro. Biraza kurushaho kuryohera amaso yawe nubireba witaruye urumuri rw'amatara y'umujyi, aho ikirere kiba kijimye. Aho uraburi hose ikirere gikeye urabasha kwihera ijisho iki gikorwa. Ubwanyuma ibi bintu biheruka kuba hari mu 2022 nubwo imibumbe 5 ariyo yonyine yasaga nk'iyegeranye mu kirere. Byitezwe ko bizongera kubaho mu 2040.